رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Allah Taala tarafından berilingen özgöçe bir mümkünçülük eken. Kündüzü orozo menen ötkörөбүз. Orozo nurmatına bardık günöler keçirilet. Köçindesi ibadat menen ötkörөбүз. İbadatın nurmatına Allah Taala günölörün bardığın keçirile turgan aylar eken. Bul keçenin özgöçönlüğü Leyletul lati enzalallahu fiha'l Kur'an ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberge Kur'an düşkön keçe. Ve fiha fadlun azim lil amil fiha. Ve şonduktan Kur'an düşkönlüğü üçündagi bul keçede kim ibadat kısa soğu eselenet. Bul jerde Allah Taala tarafından bizge bir işaret var. Allah Taala bütünдөй insaniyatın arasından Muhammed peygamberdi adamzatqa peygamber kılıp tandap algan bolsa, aylardın arasından Ramazandı özgöçe kılıp tandap algan bolsa, Sayyid-i Şuhur aylardın en mırzası. Alemi Ramazandın 30 tününün içinden Kadir keçesini özgöçe kılıp tandap algan, Allah Taala özünçene özgöçelönkön, süygön, tandagan, özgöçe artıkçılık bergen kündör, tündör keçelerde turabız. Demek Allah Taala bul Kadir keçesini keremet Kur'an'da sıfatlap, bul keçe berekeli keçe dep inna anzalnahu fi leyletin mübareka. Biz keremetli Kur'an'da berekeli keçede düşürgön bizde aytat. Bul keçe özünçe bir berekege tolgon keçeken. Ve anzalallahu fiha suratun yatluhan nasu ila qiyamis sa'a. Allah Taala bul keçe turalı bir ayet düşürgön, bir sure düşürgön. Al sureni adamzat kıyamatqa çeyin okuydu. Al sure mına şol Kadir suresi. Ama samamu tasmiyetiha bi leyletil Kadir. Yemi bul ne üçün Kadir keçesi de otalınıp kaldı. Kadir tün de otpayız ba? Kelgele Kadir tün de soğuz cemaat bizim meşte Kadir tün tosulat da otavız. Ne üçün Kadir tün de otalınıp kaldı? Alımlarda 4-5 versiya var. Kimisi tuğra, kimisi jakın köröbüz. Bardığınıkı hakikatka jakın versiyalar. Birincisi takdirullahi Teala fiha ma yashau min makadiris sana ila leyletil Kadir'it taliya. Birincisi takdir, kadir degen söz bu özüne kadar. Takdir degenden alıngan, takdirlar çeçilingen tün degeni. Antken Allah Taala bir yıllık takdirlardı çeçet. Bir yılda şumkar moğonda ilgiliге жетет, moğonda nersege жетпей калат, moğonda jakşı işlerdi kılat, moğonda jaman işlerdi kılat. Bir yıllık takdirlar çeçilingen keçe. Oşonduktan da kadir keçesi aydan kadar degen söz, takdir degen söz. Birincisi takdirlar çeçilingендigi üçün kadir keçesi dep atalıngan deydi. Antken Allah Taala kerimeti Kur'an'da fiha yufraku kullu amrin hakim bul keçede bardık işler çeçilet, çeşmelenet, eseptelenet degen. İkincisi ta'zimi kadril leyleti nefsaha bul keçeni başka keçelerden urmatlı, sıylı kılgandığı takdimu taat pendeler bul keçede köp Kudayga ibadat kılgandığı üçün. Antkeni Buşul keçede soğupta reselengendiği için köp adamlar meçitke baylanat. Murda bol boğonday adamlar köyrök meçitke gelet. Mahiye leyletul Kadir, Kadir keçesi al kanday dese amalul muslim fi leyletul Kadri yustahabbu lil muslimi fi leyletul Kadri en yusari'a ila anva'i ta'a. Musulman adam bul keçede mustahab bolat köp soğup işlerge jarışkanга şaşılganı. Vel ibadat al muhtalifa türdü ibadatlardı kılganга. Biraz zikir kılabız. Ha? Biraz namaz okuyuz, kayra damalabız, kişine mesele aytабыз, суроо жооп kılabız, namazlarımızı öğrenöbüz. Türdü ibadatı vermeyen ötkörgөнгө hareket kılış gerek. Ve an yeştahida fiha kadra ma yasata koldan kelişince ibadatga hareket kılsın. Ve minel a'mali lati yumkinu lil muslim al qiyam biha fi hazihi leyla al mubaraka ma ya'ti. Bul keçede dağı kançalagan soğup işlerdi kılış gerek. Tömönde biz sizlerge kebirlerine toktolup aytabız deydi. Demek Kadir keçede bugün vaktulu iken hazır uca saat mına 11'den öttü. 12, 1, 2, 3'e çeyin. Da 4 saat vaktimiz kaldı. 4 saatin 1 saati dua menen, 1 saat namaz menen öse, az men bir daha bir 15 minut süyley turgan bolsam, kalganın bir özüçe bir zikir kılıp subhanallah alhamdulillah dep, eптеп таң атырып, уктабастан таң атыра турган болсок, ошол Кадир кечени ибадат менен өткөр дегендердин эсебине кошулабыз иншалла. Иншалла ушул бүгүнкү кеченин урматына Аллах Таала күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирет. Бул кечеде эң биринчи эмне кылыш керек? Намаз окуш керек.
Көбірек намаз менен өткөрүүгө аракет кылыш керек. Кудайым буйрса биз 20 рекат тараваны бүтүрөбүз. Мына ошол тахажжудтун ордуна эм өтөт, таспихтин ордуна эм өтөт, зикирдин ордуна эм өтөт. Мына ошол кыямул лайл түнү менен намаз окугандын ордуна эм өтөт. Эгер эртерээк бүтүп кала турган болсок, өзүңүзчө дагы 2 рекат, 4 рекат кажат намазы окуп балдарыңыздын өмүрүн сурасаңыз болот. Истигфар намазын окуп, Аллахым тооба намазын ниет кылдым деп туруп 2 рекат окуп туруп, ошо өзүңүз эле билген Фатиха менен Ихласты окуп туруп, Аллахым күнөөлөрүмдү кечир деп истигфар намазды окусаңыз болот. Бардык намаздарга не жол ачык, намаз менен өткөрсөк болот. Экинчиси, колдон келишинче кээде көпчүлүк учурда кадыр кечесин тособуз деп кафеге чогулуп алып, мешитке чогулуп алып, жанагы сөз менен тамаша менен таң атырып бергендер бар. Ошолордон өзгөчөлөнүп, кадыр кечени обочолон өткөрөлү. Эгер могул жерде өзүңүз контролдоп эч ким менен сүйлөшпөсөң, ибадат кыласаңыз, нур үстүгө нур. Эптей албайсызбы, сүйлөшүңүз кеп кетеби, башка тамашалашыңыз кеп кетеби, анда акырын барың дагы үйдө тосуң. Бул кече бирөө пендеге убактыңызды текке кетире турган, өзүңүз ошон бирөө менен гап сата турган эмес, балким мына ошол эмне ибадат менен, зикир менен, фикир менен Кудайды эстеп таң атыра турган кече, обочолонуп ибадат кыла турган. Үчүнчүсү көбүрөөк дуа кылуу. Аллах Таала хал мин саил фаути, сурагандар барбы? Сураганын берейин. Дуа кылгандар барбы? Дуасына жооп берейин. Хал минал истигфар мустагфирин фастагфируллах. Кечирим сурагандар барбы? Күнөөлөрүн кечирейин дейт. Көп дуа кылалы. Ва иза салака ибадани фа инни qarib. Пенделерим сенден мен жөнүндө сурай турган болсо, мен аябай жакынмын. Ужибу да'вата да иза да'ан. Эгер алар мага дуа кыла турган болсо, дуаларына жооп берем дейт. Ва кала раббукум удуни астажиб лакум. Аллах Таала керемети Кур'анда дуа кылгыла мен жооп берем дейт Аллахтын аяты. Демек, дуа менен өткөрө турган. Кандай дарт, арман бар, бүгүн айтыңыздар. Аллах Тааланын уадасы бар. Инналлаха ла юхлифул ми'ад. Аллах берген уадасына каршы чыкпайт. Эмне сурасаңыз барын берет. Ошондуктан кандай тилек дуалар бар, бүгүн дастаркон кылып жайып Аллахтан проблемам барын чечтирип ала турган кечелер, түндөр. Ошондуктан кадырын берели да бул жерде бири-бирибизге көңүл буруп тамашалап сөз сатпастан жекече ошол 2 рекат намаз окуп, зикир кылып, дуа кылып, иншалла утур эскертип турабыз. Ошентип өткөрө турган дуаларга Аллах Таала жооп бере турган, бүтүндөй проблемаларды, муктаждыктарды чечип ала турган кече. Кур'ан хадис угуу. Эми Кур'ан хадис, биз Кур'анды намазда окуп атабыз, ал эми хадис маселесин мына биз азыр орунда тутабыз. Бул кечеде мына ошол эмне ибадат менен, сабак менен өткөрүп, бул кеченин артыкчылыгы негизи эле жашоодо максаттарыбызды, мусулман адам кандай болуш керек, өзү динибизди үйрөнүү тууралуу мына ошол сабактарыбызды ишке ашууда иншалла. Бешинчи дагы бул кечеде өзгөчө көңүл бура турган нерсе тообо, кечирим суроо, истигфар айтуу. Көбүрөөк Кудайдан кечирим сурайлы. Аллахнын жана жогоруда айткандай, кечирим эшиктери ачык. Инналлаха якбалу тавбатал абди ма лам югаргир. Пенделердин тообосын кабыл кылат, жаны алкымына чыкканга чейин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эгер силер тооба кылбай, күнөө кылбай койгонуңарда дейт, сахабаларына кайрылып, эгер силер бардыгыңар таква болуп күнөө кылбай койгонуңарда, Аллах Таала баарыңарды жер менен жексен кылып жок кылып, ордуңарга күнөө кыла турган коомду пайда кылат эле дейт. Күнөө кылып, кечирим сураганды сүйөт экен Аллах Таала. Биз Кудайыма шүгүр, күнөөлөрүбүз тырнактын учунан баштап чачтын учуна чейин күнөө бүгүн тооба кыла турган. Эгер тооба кылсак, пенде күнөө кылганда Аллах кубанат экен. Азыр пендечилигин күнөө кылганын мойнуна алып, кулчулугун мойнуна алып, мага жалдырайт, мага жалбарат деп. Демек, бүгүн Кудайга жалбара турган болсок, Аллах бизди сүйүп, кечире турган кечелер экен. Кудайдан кечирим сурайлы. Күнөө бардыгыбызда толтура. Алтынчы дагы бул кечеде өзгөчө басым жасай турган нерсе бул зикир. Аллахны көп эстөө, мына ошол намазыбызда болсун, дуабызда болсун, мына ошол зикирлердин бардыгы өтө берет. Же болбосом, дайым өзүңүз билген бурчка отуруп алып, субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ошолорду зикир кыла турган болсок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам тарыхында Мираж кечесине көтөрүлөт. Пайгамбарыбыз Мираж кечесине көтөрүлгөндө, ал жерде бүтүндөй пайгамбарларга жолугат. Мына ошол пайгамбарлардын арасынан Халилулла, Аллахнын доосу деп аталган Ибрахим пайгамбарга жолукканда, Ибрахим пайгамбар: "Я Мухаммад, иқра ала умматика салам минни." Менден үммөтүңө салам айт дейт. Үммөтүңө барып айтып койгун дейт. Бейиштин жери, бейиштин топурагы аябай жанагындай көчтүү дейт. Эгин өстүргөнгө аябай ыңгайлашкан жер дейт. Суусу аябай тунук, көчөт эксең бат жетилтет дейт. Витаминдүү, азыктуу, суусу тунук. Анан мына ошол жерлер, полиялары теп-тегиз эгин айдаганга аябай ыңгайлаштырган. Андыктан үммөтүң айткын, көп көчөт сайсын, көчөт эксин дейт. Мухаммад үммөтүңө жеткиргин дейт. Бейиштин көчөтү бул,
Allah'ını zikir kılıyor. Kimde kim? Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah dep ayta turgan bolsa, Allah Taala bul жерден ага bir bak beret deydi. Ar subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah degen sayın beyişten bağınız köye öğretken. Bul dinide bardığımız 10 saatlik gülüşü arga karaganda 20 saatlik болып қалса деп айтабыз. 20 saatlik жери бар, дагы bir 10 saatlik қоссам деп айтабыз. Көбірек жерибиз, көбірек багыбыз болгонду каалайбыз. А болбосо бул дүйнө өзү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, фани дүйнө, жок боло турган, өзү кыска дүйнө. Ал кыска дүйнөнүн ичинен дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям A'mar ummati ma bayna 60 ve 70. Menin ümmetimdin ömürü, jaşı 60 менен 70'in ortası. Dünya özü kıska eken, anın içinen Peygamber'in ümmetinin jaşosu ayağa ile kıska 60 yıllık, 70 yıllık ömürde. Oşoğa karasan köçet ekkenге, jer ekkenге hareket kılabız. İbrahim Peygamber aytat, ümmetine jetkirgin, 5 tübölüktü, al 5'ke kirgen adam çıkpayt, kartaybayt, karıbayt, ölbayt, tübölük kalat, tübölüktü 5'ke köp köçet eksin. Her birinin Allah Taala tarafından ülüş jer bölüngen, her birinin uçastagı var. Oşol uçastaklarına köçet egip kalsın. Al 5'tin köçötü 5'ke kirgende egilbeyt. Tiriu kezinde tigi dünyada жүргөндө эгет кимде ким subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah dey turgan bolsa, mına ошол жерге birden бага эгет экен. Оптун bitте egip koyala. Subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Sadıkul amin. Jalgandan süylebögen, "Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha." Allah'ın vahiyi menen ana süylegen Peygamber aytat, kim uşunu aytsa, beşten bir bak tigiletet, barыңarga birden bak tigildi. Peygamber sallallahu aleyhi başka bir hadis aytat, al beştin köçöttörü, dalaktarının kölökösündө, birösünün kölökösündö Araptın külügatı deydi. Peygamber hadiste ne üçün öz Arap bolgondugu üçün Araptın külügatını aytpayt. Araptın külügatı mına ошол 14 kılım murda eng tez ketken teknika bolgon. Araptın külügatı Subhanallahil azim. Hazır özüçe ibadat kılganda da unutup kalganдар başkalar bolsa akырын kelip surap, bayakı tarazadagı eng sooптуу amal kayсы эле, Kudayga jakkan söz deseңер eskертип koyom. Sekin estep alıp barıp, yüzdön uşulарды толтуруп койгон болсок, эртең кыяматта сооптуубуз эселейт экен. Бул кечеде дагы өткөрө турган, өзгөчө көңүл бура турган нерсе, ата-энелердин көңүлүн алуу, дуасын алуу, өткөрүндөрүнө дуа кылуу, тирүүлөрүнө ömür tileu, keçirim tileu, den soğuluk tileu, mına uşuldagı bul keçenin özgöçölügüdөн. Dagı bir özgöçölügü, 8-nji özgöçölügü, tuğan uruk menen mamileni bekömdüğü. Kolu koşna menen, musulman bir tuğandar menen, mahalladagılar menen, köçödögüler menen, keyde tarnışkanlar var, başkalar var. Bul keçe mamileni oңdой turgan, keçirişe turgan, keçire turgan, tekeberdikti sındırıp, pendekeniz moyunuzga alıp, jönököy bir pendeden kıyın bolsaң, başka bolsaң, mına ошол keçirip koyçu dep aytıp koyu, mına ошол bul keçedegi özgöçö sooптуу ibadatlar eken. Allah Taala keremetli Kur'an'da "Femen afa" kim keçirse, keçiriyle koybasan, "Fa aslaha" mamileni oңdой turgan bolsa, "Fa ajruhu alallah" anın soğuğu Allah katağındık deyt. Oşonduktan dagı urmattуу jamaat, janagı tekeberde başka kılıp özübüzчө namıstan örbesten, biz pendebiz, biz kulbuz. Kuldun mildeti ibadat kulu, namaz oku. Kul bir nersege tarınganga, katıganga akısı jok. Biz kulbuz. Demek kulçuluğumuzu moyunuzga alıp, pende katara, şu canı uzaklardan, kolu koşnalardan keçirip koy, kokus bilbesleyin başka kuvastan barında jogunda kapa kılgan bolsun dep bir-birimizni keçirişeyle. Abdullah ibn Umar, Umar'dın balası, sahabalar menen Peygamber menen oltursak deyt, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim beşlik adamdı körgüsü kese hazır kiret dedi deyt. Bir sahaba kirip geldi deyt. Ertesi gün dagı oltursak, beşlik adamdı körüngөр keleö dediler, bardığız, ova desek deyt, hazır kim meçitin eşiğinden kirse oşol beşlik adam dedi deyt. Dagı oşol sahaba kir deyt. Üçüncü gün dagı aytı deyt, beşlik adamdı körüngör keleö dediler, körgüsü kelet ya Rasulullah desek, karap turgulaz, kim kirse oşol beşlik dedi deyt. 3 günden bir ile sahaba kirdi deyt. Ana men akırın bardım dagı deyt, atam Umar menen tarnışıp kaldım, senin üyüңde bir gün yaşap turayın, tarnışlar kagışa dedim deyt. Makul dedi, dan üyünü alıp bar deyt, anan men üyüne bargan hem tarnışkan jok. Bargan hem ne? Peygamber bunu 3 gün teң beyişlik dedi, bunun tünde hiç kim körbögen, üyünde kanday sekreti var. Ayalına kanday mamile kılat, baldarına kanday mamile kılat. Tünde namaz okuyup okşayt dep, bunun amaldarını urdaş üçün, paylaş üçün bardım deyt. 3 gün jatsam, menen aldın uktap kalat deyt. Bağımda atkan men tütüp turguzam deyt, etun namaz okuyup dep deyt. Bir aşıkça işi jok deyt. Kündüzü çoğubuz deyt, keçinde şunday men turguzam kaytıp, men turguzmasam bağımda atkan uktap bağı deyt. Anan 3-cü günü ayttim deyt.
Taksir en bugonu oldu bu sekret açayın. Men atam men tanışkanım yok. Sen 3 gün meşke kirip kelgende 3 günden peygamber mana uşul beştik dedi. Men baykadım bir özgöçe amalın kıra almadım. Özüňe baykalgan ne ibadatın var? Senin kayсы işin seni beştik kıldı dediler. Anan bilbeymin, aşıkça bir ibadatım, aşıkça bir işim, namazım yok, özüň baykadyň, daim ele jaşabam uşunday. Birok bolgan bolsa bir ibadatım var, oşal boluşu mümkün. Al kayсы? Keçinde jatkanda, o Rabbim bugün keçeyin meni, kim kapakam bolsa barın keçirdim dep jatam deydi. Töşekке balışka başım koyganda, Rabbim bugün jumuşta, köçöde, koşnam, talada, su talaşkan, jer talaşkan, traktor talaşkan, ha? Bir inauguratyna bir жылкысын koy bergen, koyun koy bergen, almasını tiştep koygandyk üçün kıykırışkan. Emi buga kezi oçuret kelgende suunu alıp koygan. Oşoga karabastan oşonu keçirip jatam. Kim meni kapa kılsa keçinde jatkanda, o Rabbim bugün keçe meni kim kapa kılgan bolsa keçirdim dep aytam deyt. Mına oşol boluşu mümkün dese Hazreti Umar'dın balası Abdullah aytat, mına oşol amalyň üçün sen beýiştik ekensin deyt. Oşonduktan günde keçinde ne kılat ekenbiz? Jatarda özgöçe bugün Kadir keçede uşul günge çeyin kim bizni kapakan bolsa keçirdik. Men sizlerdi keçirdim, sizler hem keçiriňizler. Bir-birimizi keçirişi bul neken Allah Taala'nın aslyndaky eň çoň sowaplardan bugün Leylatul Kadrdagy. Özgöçe mına oşol bir-birimizi keçiriw, keçirim suraw, eldeşүү, jaraşuu. Anan bir-birimizge jumşak, sylyk mamile kılıw. Allah Taala keremetli Kur'an'da Muhammedur Rasulullah. Muhammed Allah'ın elçisi. Vallazina ma'ahu aşiddâhu alal kuffar. Muhammed menen birge jürgöndür. Kafirlarga katal, oray. Wa ruhamau beynahum. Birok bir-birine rawayne, jumşak, sylyk deyt. Bir-birimizge jumşak bolaly, sylyk bolaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabassumuka li wajhi ahika sadaka. Bir tuğanyňa jylmaýgan, külüp garagandagy sadaka deyt. Bir-birimizge ne? Bul akalar kıska ömür tarınışıp, öçöşüp, ha? Katıp, stoyka koyup ötkörür turan ömür emes. Ansızam 40'ını, kebreler 60'ın propuskat etti. Dağı 10 yıl vaktiniz kaldığı kavadı bilbeyim. Katıyı vermeyin. Kelgile, keçirişeli, jumşak bolalı, jılmayalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akça veriş kıyın. Meçit salış kıyın. Biröge pul veriş kıyın. Uyga çakır iftarlık kılış kıyın. Mana Tatar, bäriňerde kurtoy maşına 3'te 4'te iftarlık boldu. 30 gün orozudu. Pul çıkarış, mal soyuş kıyın eken. Yok degende jılmaýgyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabassumuka li wajhi ahika sadaka, bir tuganyňa jılmaýgan külgön sadaka deydi. Külüp koyuş koldan keletdir, pul beriş koldan kelgenden keyin. Kelgile bul keçelerde ha. Men özüm söz berdim ele, oşoga karabastan keýde jana emese galdyryp berdim. Orozda da oş kykyrmaýym jok dep, oşoga karabastan keýde bäri gaýtyp ketdi. Jana könüp galyp kykyrıp beripçi. Allah inşallah günölerimizi keçirsin. Bir-birimizge jumşak bolaly, sylyk bolaly. Bul keçirişe turgan, bir-birimizi jakşı göre turgan kündör, keçeler eken urmatly akalar. Chet elde işlegen başka dep koysam. Oo. Az chet elde işlegende de aytasiz koşuna. Menin koşnama neme koýup turňuzlar? Jiniňizler kebesin menin koşnama. Damlan koşnasyna Zelionny. Siz özü şu maňa zamile bolup alışyňyz kerek go, bolboy aytasy da. Rossiyada o ýakda jürüp kaldyňyz da emi zam bolasy emi. Bir davet kaçıp gezeňiz. Wagt, hurmatly jamaat, wagt bul toktatyp koýboý turgan, haladilnikке salyp saktap bolboý turgan, ha? Bul pauza kyp koýboý turgan nerse eken, bağlı eken, akçaga satılınbayt, satyp alınbayt. Mana hazırda уже saat 12'ye jakındap atat. Jana aytkanımda ya, biröler 60 yıl ömrünü ötkördü, biröler 30 yılını ötkördü. Mana oroza keçe kirdi, mana orozany başladık, hatmy başladık dep attık. Bugün mana hatmy Kur'an'ı bitip otabız, 30 paragraf toluk okup, demek wagt uşunday eken, uçkan kuş zımırap bat ötetken bul toktatyp koyup bolboyt, bunu marazilnikte saktap bolboyt eken, satyp alıp bolboyt eken, satyp bolboyt eken. Demek en çoň bağlı nerse bul bizde wagt, ошондон wagtty үнөmдөýli, etapdaýly, özgöçe mana akyrky orozon kündörü, dagы 2 gün, 3 gün kaldı. Uşul Ramazanda özgörüňüzler. Ramazan bul özgörte turan, oňday turgan ay. Bul Ramazandan çıkkanda janagı robotday özgörüp çıgaly. Murdakıdaýla da kayradan emek kıla berbeýli. 2020-dagı 90-njy orozoda ele bolsun. Bu ýylky oroza sizde özgörtsün. Allah Taala orozonu farz kılganın sebebi ya eyyuhellezine amanu kutibe aleykumus siyam, ey imandular, orozonu sizlerge farz kıldım. Kema kutibe alellezine min qablikum, sizlerden murdakılarga farz kılganday. Sebebiçi ne üçün farz kıldı? Bizde arık tatış üçün, aç kalış üçün, kıynalış üçün bu.
La'allakum tattaqun. Takva oluşuңар üçün deydi. Oygonuşuң üçün, oylanuşuң üçün, adam boluşuң üçün 70 yıldan beri, 50 yıldan beri, 30 yıldan beri, 25 yıldan beri taştay albagan jaman adatыңды taştaş üçün. Könüp kalgan adatlarыңdan, buzuqu kılıklarыңdan kaytışың üçün. Eğer bugün orozada su içmeybiz kechke çeyin, nan jebeybiz. Adal bolgon nerseden tıyılıp, oğuz açkandan keyin Allah jaktırbagan aram bolgon nerseler men oğuz açkanдар var, başkalar var. Je bolbosam kebirölөр ошол эле нерсе кыйнайт да болсо орозо кармай беретилем деп, мына ошол бир сигареттин айынан өмүрүн орозо кармабастан өткөргөндөр бар. Кудай Таала кечирсин, тоба кылсын. Бул Рамазандан бизге фарз кылынган нерсе ошол сигареттен кутулуш үчүн, насвайдан кутулуш үчүн, сөгүнүштөн кутулуш үчүн, гыйбаттан кутулуш үчүн, бири-бирибизге не кыйкыргандан кутулуш үчүн, мамилелерибиз сылык, жумшак, оңолуш үчүн орозону фарз кылдым дейт. Орозону фарз кылгандан максат лааллакум таттакун, таква болушуңар үчүн дейт. Баарыңыздарды Алладан коркууга, таквалыкка чакырам. Иншалла бул Рамазандан чыкканда оңолгондордон, өзгөргөндөрдөн болгондо Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Инна хаза шахру кад хадаракум. Пайгамбар айтат, бул ороза ай силерге келди. Ва фи лайлатун хайру мин алфи шахр. Бул айда бир кече бар, ал кече 1000 айдан жакшы. Кимдеки ман хуримаха факат хуримал хайра кула. Ким ошол бул Рамазандагы бир кечеден куркаса, бардык жакшылыктан куркалыптыр. Ва ла юхрам. Бул жакшылыктан куркалбайт. Илля махрум. Il bir gana nasipsiz, peşenesiz şor gana kurkalat deydi. Silerge bir berekeli ay geldi. Al ayda bir keçe var. Al keçedeki ibadetler 1000 aydan artık. Bul keçedeki jakşılığa bardık adamlar jetişet soğuğun ülüşünü alat. Bir gana peşenesi şorlor gana bul ayda da soğuğun albay kalat, ülüşünü albay kalat deydi. Allah Taala nasip kılıp bugün Kadir keçenin soğuğunu alıp oturabız. Allah Taala kabul kılsın. İnşallah şu Kadir keçenin hurmatına gün ölörünün tozoktonuna arılgandardan kılsın. Hurmatlı cemaat, akırkı sözler menен жыйынтыктайбыз. Bul Kadir keçeler bugün bir rekat namaz okusanız 83 yıl bir rekat namaz oku dep soğup yazılады. Bugün 20 rekat tarawih okusak 83 yıl 20 rekat tarawih oku dep yazılады. Kede mana hazır tamla bolduk saken dep kaldыңар 15 minut söylesемчи. Bugün eğer çıdap taң attırıp koysanız 83 yıl meçitten çıkpay ibadat kıldı dep aytılат eкен. Bugün eğer 10 som sadaka verseniz 83 yıl 10 som sadaka ver dep yazılат eкен. Bugün eğer koşnağınızды kucақтап turup meni keçirip koy degen bolsanız, manao menin pendem sılık, jumşak 83 yıl koşusunuzdan keçirim suradı deydi eкен. Demek bul keçeler akalar mana ошол sadakanın, zekettin, Allah farz kılıngan farzlardın bardığın toluk kıntıksız atkaranğa bir mümkünçülük. Bul keçelerdeki bir farz jön maldağı 70 farzdan artık. Kede Allah Taala şariatta bir nerseni farz kılat, farz kılganın bardığı bizim paydabızga. Jana aytып, orozo. Orozonun hurmatına Allah Taala kança günölөрдү keçiriletken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, "Wa sumu wa tasihhu." Orozo karmap den sooluğuңарды çыңdagıla deydi. Bugün köpçülüğüne vraçtın bergen osiyatı, tavsiyası bar жазып берсене диета карма. Диета карma. Açkaçılıktan emес, semiritten ölüp otabыз. Orozo karmagан ayынан argasız Allah'ın buyruğuna baş iybestен Doktorun buyruğuna başlayıp bugün açka жүрgөндөр var. Eğer ошол Allah'ın buyruğuna başlayıp yıl sayın bir ay oroza karmap koysak bizim den sooluğda çıң bolot ele. Peygamber aytат, "Sumu wa tasihhu." Oroza karmap den sooluğuңарды çıngdagıla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "As-sadaqatu raddul bala." Sadaka balelerdi kaytarat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Hassinu amwalakum biz-zaka." Malыңарды zeket menen korgogula, saktagıla deydi. Kede baylığını başkanı banka şotka başka koyup, üyüne ahrana koyup ostan, zeketin bere turgan bolsaң Allah Taala Peygamber aytат, malыңарды zeket menen korgogula, zeket menen çep kılıp koygula deydi. Bugün mana akırkı күнү keçeten beri Batkende başkadan möndür bolup, özü Batken özü akırkı kança жылдан beri örük bolbой koydu. Kar urup ketet, je жаңбыр urup ketet, je күн ысып ketip kүйüp kalat. Örük zar, örüktün mekeni dep aytabыз, ha? Mana ошол өрүк зарда bir kança жылдан beri örük bol elek. Mana ошол bolbой atkany, kede biz үшүрүн зекетин бербей atkanyna ayынан. Kede жаңылыктан başkadan okusaң, al ayda 100 koydu çağılgan urup ketти.
kuyup kaldı, sel alıp ketdi, başka oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassinu amwalakum biz zeka. Malыңарды zekat menen korgop koygula. Peskoblok kılıp tosip koygula, korgon kılıp koygula deydi. Zekat berbegen aynan başka aynan 10 жылкыны çagılgan uru öldü. 20 ta uy selge agı öldü. Kede ayda korgonga kirip 20 koyun 30 koyun karışkır jep ketedi. Bardığı zekat berbegen aynan. Allah Taala şariatda kayсы nerseni buyurgan bolsa, bardığı bizim paydabız üçün, bizim maslaha üçün. Bugün mana bardığımızı açkartan oroza karmak atабыз. Orozonu da Allah Taala bir sekreti. La'allakum tattaqun. Takva boluş üçün bolsa, ekinçisi sumu wa tasihu. Oroza karmap den sooluğuңарды чыңдагыла дейт. Bugün buga medisina күбө, канчалаган адамдар врач айтты деп диета менен элек, балким врач айтты деп эмес, жараткан Allah Taala буйру деп oroza karmaганыбызда, Allah Taala ötken günlerin bardığını geçiretle. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve salamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Jaratkan Allah Taala özün merimdi keçirimdi üçün. Uşul keçelerden soğuğun ülüşün alganlardan kılgın. Allah'ım özüne tatıqtı kul bolganlardan kılgın. Allah'ım bul cemaati özün günölerin keçirgin. Bul cemaat Allah'ım özün rahmatına tatıqtı cemaattan kılgın. Bul meçitten çıkkanda günölerinden arılıp özün suygan pendelerden bolgandı bizge nasip kılgın. Ve sallallahu taala ala hayrigal Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetika ya erhamer rahim. رمضان يا